Rigathi Gachagua ma en jalup William Ruto e piem mar Rarokom jatend Kenya ne ochwalo kampen mage gwenge manyeri. Rigathi otiyo gi kampenno mar dok ni duol mar IEBC ka odwaro ni duolno mi thuolo mar tayo chenro mage ma ok odonjruok kode. Gisiemo bad migawo mar Okwach Kich kuom donjore gi duolno ewi ikruok mare ne yiero. Ya polisi mambo ya uchaguzi hajui na hawezi elewa. Amekuwa mtu ya drama, anaandika vitu kwa magazeti, hakuna kesi hata moja amepeleka kotini imefaulu. Kama ameshindwa kudili na wakora, ni mambo ya uchaguzi atawezana naye? Ni mambo ya uchaguzi atawezana naye? Hii uchaguzi hapana IEBC na chaguana, ni wananchi. Kazi ya IEBC ni kuhesabu kura peke yake. Na ndio tunasema tafadhalini, if you have issues, if you have serious issues, take them before the EACC. Kama kuna jambo lolote ambalo Chebukati amefanya, wote hii maneno ya kujaribu kupaka matope, ati mkitafuta njia vile atajiuzuru. Nakora mogiwinjo ka jo siasa luongo retwak. En twak